Lumayan. Lumayan. Buat nyari. Telat ngerekam. Lumayan banyak. Apa iki? Ya. Gede. Pinggirnya dhisik kene lho, logor. Takut. Logor mana nggo ping pindho logor. Mantap bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi Mas Bre. Kali ini kita mancing di daerah Sentul, Sidoarjo. Kita mancing liaran di sungai. Dulu kita mancing di depan situ, tapi tadi terlihat airnya mulai mengering, ikannya nggak ada. Jadi kita mancing di sini sama Cak Haryono. Semoga hari ini banyak rezekinya. Amin. Yuk, tarik. Lumayan lagi. Sobat kangkung, spot liaran. Sentul. Ikan nyari. Ya. Pindah posisi. Dulu ada di situ. Di situ kering. Lumayan ngelompok ya mulai. Cepat. Yoga. Colek. Muncul. Oh iya onar. Sampai katut kan lu. Lumayan rek. Ikan nyari setengah. Ya. Sip. Spot liaran Cak Haryono. Jauh. Bisa berlanjut. Bisa dilanjut. Awas. Geser spot. Istimewa. Onar air. Bareng ya. Bareng kon. Iso iki lho. Gede rek. Ya iso podo ku lho. Gak iri pul ya. Yut. Iri podo pul. Rezeki kadang rezeki ngelompok. Iya. Dari situ lho nganggur emang tuh. Iki kowe gak apa-apa. Anu ae. Apa? Enggak, bledak nacur gedang negara. Iki lho yang tas ke lho kari gawe tok. Iya ta? Iya wis ono pathek kabeh, mah gak nggo pathek iku mah. Oke, enak. Lho, nandi? Apa nih? Iki. Enggak, kerambae. Lho, yang ngene kono sih. Ngekon jalan di kerambang pulang ngene kono sih iku mah. Iya. Ya logor bayar. Iya ya. Iya. Janji, ya apa golek iki? Sik. Bingung golek keramba yo. Saking oleh iwak istimewa satunya. Gak kondar. Tak buat ta iku mah. Lih, iya paling. Iki bae ya mlebu situ mang bae ya. Iya. Langsung logor ya. Gondolar. Oh ya. Ngono apa ngaran? Tul. Awas. Merke. Bismillah mlebu. Awas. Ukur. Oh iya iki iya. Patak loro kan. Istimewa jeng. Lumayan. Cimenjeng. Spot liaran. Isok mburi sing iki mantep pon. Hanya. Pada tak supri. Cantik. Supri banyak. Jar.
Oh, spot kangkung. Pindah spot. Lumayan, Rek. Ngomongin kene kono ya. Hah? Kerambai ono kene. Iya. Sing olehan niku sing duwe kerambak pun. Heeh. Oh, saiki enggak kok kerambak. Dan wis, digerno wis diangkat. Luwon. Iki enggak andal iki. Pelampung nyut ya. Lumayan, 5 jari mekar. 5 jari mekar. Mekare loh, mekar. Tuh. Ndi. Kono ah. Gitu ah. Gak sepiro gitu koyo ae. Sing nyabang. Ki loro bapak karek ngono. Heeh. Iki ngono apa gitu. Engko cekel mah enggak lucu. Wus, Buat nyari. telat ngerekam. Lumayan penyari. Di Aryono. Gimana? Awas. 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 Iya. Awas. Duduk konten iwake. Diangkat. Oh iya. Alah sampai mati Pak ini. Coba Kak. Kak lah. Ya? Hei. Mantap. Miring oh, lumayan. Oh, iki opo ta? Spot liaran iki. Manuk ta? Manuk ya. Kok enak temen suara. Oh. Di sini pun. Oh, kena pada. Ada nih serah sini, Kak Ngon. Petik. Depetik. Spot petik ini. Ini mana? Ini palesan dawa. Tak payung deh. Wush. Lu. Ya. Wih gede rek. Pinggirnya dhisik kene lho, logor. Takut. Logor mana engko ping pindho logor. 3 kali. Iya ta? Iya. Oh. Ses 5 jari mekar. Gede iki tapi ya mah. Gede iki. Tambawan apik pun.
Buatnya godong pun ngerusone tok pun. Wih, mantap. Wah, nang dek pinggir lo, cul aneh. Mantap. Mantap bolo. Mantap bolo. Bolo alon-alon cek ucul. Cek ucul mana bolo. Liaran. Iya, iya kerambai ono kono. Cek bolo, kalem bolo. Kerambai ado bolo. Oh. Kilo germang sakmono. Sakmene. Kurang gede. Iya, Mek. Kurang gede. Lumayan. Tambah awan tambah hot. Sudah. Ya, kalian ada sedikit musibah bolo. Mata kail nancep di jari tengah. Jadi kita putuskan untuk pulang saja. Nanti dicabut di rumah. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rezeki hari ini lumayan 4-5 jari.